Pin pra u Ronaldo ya karikot jong u Lionel Messi bat jong u Carlos Ruiz. Nga priang subaya pi kiperlok bat kiparajar ki baju Christian bat ki baju sngau tenat ban sngap ya ki kupor sport ha kaneka channel. Kumba pitip ba kajing lekai World Cup qualifier hapdeng ka Portugal persya ya ka Hungary. Bat ka Portugal ka penlimno ya ka Hungary da laila argol. Hendrai haden kene kajing lekai u Cristiano Ronaldo ulat thau record da ka penpra ya ka record ke balabat da u Lionel Messi bat u Carlos Ruiz. U Cristiano menta ula kenjo syaka kendai spa asau pulai gol. Si spa asau puai teligi gol na lakari. U Cristiano Ronaldo haka thong kajung u satang kubasan punyo teligi gol ban kenjo syaka si hajar gol. Ngeni pha syakne ka record u Cristiano Ronaldo unsak lalong kum u player ubabun kultam ha kini ki kendiat sngi ubawan haka kerdan kebaar udang bat hi da u Lionel Messi hendrai menta tang haden arteli ki jinglekai jongka Portugal u Cristiano Ronaldo ulalong hakli du ha ka jinglekai World Cup qualifier ulayo ban lekai du sau bukundai senmi madan bat ulayo live hundai goals u Carlos Ruiz u badai nakari duet malan ulalekai hadu sau punyau senmi madan bat ulayo live hundai goals. Bat u Lionel Messi nyapu arsenmi madan bat ulayo lai pundriu goals. Ngina pa syaka jelekai World Cup qualifier ha Amerika ha pedengka Argentina persya ya ka Ecuador bat ka Ecuador kala penlimno ya ka Argentina da si lanot gol. Ka Brazil persya ya ka Bolivia bat ka Bolivia kala ya ban Korea kanam job da ka penlimno ya ka Brazil da si lanot gol. Te tak de perlok kublai sipun.